teme zalim teme hayran avan çaven teme bejin ziravru kenam vere evar bu heviya teme 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 zalim teme hayran avan çaven teme bejin ziravru kenam vere evar bu heviya teme vere vere ru kenam vere 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 çav kenam vere beteli dil çilmesi her dem çavem estirdi vare Çuy çeme dilim çıkı dil çilmesi dil beyadiki ben da deçen sal der bas bu çımalele tücmin birdiki tu çuy çeme dilim çıkı dil çilmesi dil beyadiki çal kenam vere beteli dil çilmesi her dem çavem huyndi vare سرکلان TRT کردی سلاو و ریز بینارین عزیز و هیجان بخیراتن برنامه دویا هفته سبه و روژا و دویا هفته بخیر و خوشی بشاهی و جوشی به شخوا امجبو دویا هفته و خوشتر و باشتر درباس به پیش پریوانه و که حاضر پیشی ام سپاسیا خو ارکسترا خو هیجا بکن و سترامبیج اسمانور آسی دنگ و دلی و ساغبه و هر ویژن گلک سپاس کم جوارا موزیکچنی من علی اکبر ارگون علی جان کوچر سایم ارتن ما مست دست و دلی و ساغبه و هر ویژن مالا و آوا گلک سپاس کم جوارا بله بینارن عزیز دوی برنامه ده هر هفته هم لسر رنگین جیان لسر مجاره که دناف جیانا مداد سکنن مجاره ما ایروی لسر پاراستنا ایتیم سیوی و بیکسابه جبوی مجاره ها لگل مد میوان می قدر بلند و هیجا هیا به دستوریا وازه بزور میوانی خو و اکادمیسین پروفسور دکتر احمد تکین ما مستت سر چاوا سر سراحتی سر چاوا ورا باشن ان شاء الله تشکر کم جی باشن گلک سپاس ما مستم بخیر و سلامت هاتن مالا و آوا برهات نواجم گلک کیف خوش بوم آوا تراوج ام بکرتاسیت کارم بناسن ما مسته ناوی من احمد پاش ناوی من تکین از خلق دیرکا چیای مازی سر چاوا شگونده کورشینه و پشتی دمکی جیانا مدرسه و تدریسات و قداندنا زانینگهی بله درباسی زانینگهی بو زانینگه دیجله ام خبتین قاسه 6-7 ساله و 8-9 سال جیل زانینگه ماردین ارتوقلیه الهیات بش زمانی عربی ده الودره دخبت مالا بابا مستقلك سپاسكم وميواني ميدني اكاديميسيان بروفيسور دكتور طه ناس ما مستهونجي سر چاوا سر سرات سر چاو نيشن باشن ان شاء الله ما باشن الحمد لله ونجي باش ان شاء الله قالك سپاسكم ما مستهمجي باشن بهاتنا وجن قالك كيف خوش بون ام بكرتاسي وجي بناس ما مسته بله استاها ناس اصل خو مج هزخينا سر چاوا كونغري داي بنها بشرنا خيبيا اجي وكا احمد خوجه مجينا كي مدرسه مع الخنديه
پشترا زانینگاه مارمارای مخلاص کر ونکی واعظتی دیانتی دمکر و پشترا جی زنهال مردینه زانینگاه مردینه الهیت ما مستی بشا فقهیمه اسلام حقوق ما شاء الله گلک سپاس که ما مستجوره ما مستمجرم ایروی سری تیم سوی بیکسا بج بوی مجاری حوالی مفترک آماده کنه به دستوری و پیشی ام وتر خود تماشا بکن پاشی ام دست به مجاری خوب کن بله بینان عزیز نهای وتر ما ورل سر اکانی و پیش وتری امید زال گل هفن کرم کن کسین ایتم بیده و باو و کسین وانتونن امانتین پیروزن کو قرآنا پیروز جمعه هشتیه. گاوات آنجی باف تونه به افجبو زاروک اکی نتنه که ماسیه که لهمبری زحمتیین جیان زاروکان بقاوت و طاقت جیده که گلوژ که رأی ایتم تیگوتن لازم امروف چوال کسین ایتم مقاتبه مسئولیتین من لهمبری زاروکین ایتم و بیکست چنه دالیکاریا ایتم آنده دوی مروف هاجی چه هبه شیرتین دینه اسلام این سبا ایتم و بیکست هان چنه قرآنا پیروز لسر ایتم و بیکس هان چه دو بیجه برسوین وان پرسان و آگاهین دن تلی شیروین میوانین پسپور به برنامه داویا هفته و بین سر اکرانا و داویا هفته دست پیده که دوباره سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجا و دیزا بخیراتن برنامه داویا هفته بله بینرین عزیز ایرو مجارم السر پاراستنا ایتیم سیوی و بیکه سابه گرهونجی دخوازن السر بی مجاری و فکر رامان ام پرسی خواهج مرا بشنین دکارم بریا واساپی مرا مساج و پیام خواه بشینین نماره واساپ اما 0526 657 53 62 از دیزا دوباره بکم 0526 657 53 62 گرهونجی آماده بین ام دست به مجرا خواهد کن ما مستیم دوباره بیجن هم بخیر هاتن شما توجه راز ما مست او تیگه ها ایتیمون دین اسلامی دا چوا تیشی رو بکرن و بس مرف یک و بابی وانتنه به مرف وان را دا بیجه ایتیم بله بناوی خدای الرحمن الرحیم شقا حمد و پسناندن هنه خدای عالم ربه او خدای کو ایتیم کریه مرکز قرآنی جبونا خاطر ایتیما نزدیکی 22 آیت نازل کریه 22 آیت در حق پاراستنا حق و حقوق وان مافی وان ده و او خدای کو پیغمبر خونی هری پاشین کو امجر دبین خاتم الانبیاء او جناوا ایتیما نقاندی حمد و سپاسی جوی خدای را صلاة و سلام سر پیغمبر ما سروک و ریزان ما سردار یتیما حضرت محمد مصطفى علیه الصلاة والسلام کلمه یتیم کو کردی براستی ام دبین سیوی بمعنى خنا فرهنگی که عبدالله کلمه بمعنى تنیتیه بله تشکی گوب تنی مابه جویر تی گوتن یتیم جکوکا یتمیه كلمة كي بعربية ودو قرآن دجي دا حديث دجي جمعاوي ايتام ويتاما بوي شكلي در باست به ام كردي بيجن سيوي ام بكردي ام جيرد بين ام ايتيم ام سيوي ام جيرد بين سيبي و تشتيكو پر زور زحمت تيتا ديتن جوان رجي تعبير يتيم هاتيه بكاركرن مثلا درة يتيم او موريكا بها بقيمات بله وبتني جير درة يتيم دبيج وياخو تنبيجن ده شعري ده شعرك يكو بيشي وباشيا يتنى ببيتك يتنى هذا بيتا يتيم بله وان يعني بس يكو بابي يتنى بمورا نابيجا ايتيم بله بمعنى تنيتيه بله بمعنى فرهنجي بله بمعنى تنيتيه تيتا او كرن إجا
هرچندی اکو باوی وان مربه چوک ولو مزن دبه جوان را ایتیم تیتا گوتن بمعنى خونا فرهنگی لیجا بمعنى فقهی زاروک کو پشتی او زاروک ایتیم کو پشتی بالغ بو ایتیمتیاوی دقده ایتیمتی حتی بالغ بونیه حتی بالغ بونیه و پاشت کاره بسر پیخوا بسند به تناسری خوا خبرایوی به ایتیمتیاوی دقده پیغمبر علیه الصلاة والسلام جد بیجه لا یتمه بعد البلوغ پشتی کو زاروک بالغ بو عقل کمال بو سروقت بو اذا باشی و خرابی آخو کار و ضرر آخو دکار بجهف بده عالی اتمتیاوی دقده کسایت آوا بویدی کسایت آوی بجی دگره او چاقجه و پیوه اتمتیاوی دقده جا براستی که عبدالله دو کردی ده چه ده مربه چه باو مربه چه ده و باو به هفره مربه ام جرد بین سیوی اف كوهنكي اموي حرفا يك وام خرادك وام دبن ايتيم اف عربي كتنا زباني تركي جي فارسي هاتيه قرتن ده هر سك زمانه ده جي يتيم درباست به اجا لجمع عربا شاغل الكراهيه فرهنگ وان مرف دنيره زاروكي كو دياوي رحمت كربه جرد بين عجي بس دياوي تاني شو بر رحمت قدي رحمت كري جرد بين عجي نايغوت ايتيم نايغوت نفس ما مستاهل عجي ايتيم غريداي باويه جرد بين عجي زاروكي كو هم دي وهم باف بهاv حرداجي رحمت كربه جرد بين لطيم زاروكي كو باف تاني رحمت كربه جوير دبه ايتيم ایجاز برکو کاروباری مالی هم بیشن گیش لسر پشتا باف او خودی کرنو مصرف و مزن کرنو او وان زحمتی گیش لسر پشتاویه ایتیمتی به باف هاتی گریدان به تنبونایی به مرنایی هاتی گریدان شوی قاسیوه در مالخی مالی بون بله کو باف بمره زاروک ایتیم تی قبول کرن ایتیم تی حسباند مالا و ما مستد راستجی آگاهی گلک گرینگ بو تا بس دایک باو کاکر ما مست جمع تقص جواجی هيا کو یک دهاتن سالوخ یکی دان یعنی سالخ دان پشوی مثلا جبو بیکسبونی دکو ولد دی بابیتنه یکی بیکسه برای وی هبیاجی جراد گوتن بیکسه جبر کو دی بافتنه راسته کو دی باف هبیا بس او تنه بیا دقوتن ولا يعني بيكس ندعت حسباندن يعني دي باف بله وبيكسي ديارتك راسته هنك معنى مجازي كردي لج يتيمرا او دكن مثلا دبي استخار دبي برديوار راسته دبي بيكس معناه كدن بباف دبيجه اجا بباف معناه كي خوني ظهر خراب جهل مقابل بباوري بمعنى او دكن اوان معناه مجازا جبونا يتيم تيتا بكارانين يعني مامۆستا ماڵاتاوە بزرم میوانی خوب مامۆستێتها مامۆستا تو قورآنا پیرۆزدا ji بۆ ئێتیما çi hişyariyek ku balkêş hatiye dayîn بله قرآن وقتی که مود میزینه معلومات گلک آیت دا بحث یتیما کریو که احمد خوجه گوتی 22 آیت دا هنک جوا آیت کل مکه نازل بونا هنک جی کل مدینه نازل بونا اجا یه مکه وقتی که مود میزینه مثلا سری دا سورت دوحا دا که بحثا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکه یتیم تیاوی لم يجد كيتيما فآوى مات يتيم ديتيو مات بخوي كري يعني وان نعمت ناد بيجي جبو بيغمبر كل بيغمبر كريا بشترى فأما اليتيم فلا تقهر دبيجي يعني وقتكو إنسان يتيم تديت تعداية لنكا وينعج قينا فلان يعني وی شکلی ویاریک کم بیشنو که بیشه دیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی آیت ایده و که گفته که فهمه که تعداریه اگر بدنی اگر نفسی یعنی ولو روحی درونی فلان همود که ون بنده جوی آلیفه دوی دیمه که الگورا قرآن مو تعداریه زاروک یتیم محقق دوی مونکه یعنی خوشوی دور بکی
ويا ديجي القرآن ده مثلا دعاء آياتي كو مكيه ونازل بنا إنساني كنا مؤمنا كلا بل لا يكرمون اليتيم مثلا دبيجي أو إكرام يتيم ناقرن دبردا إكرام مادي جي دبيت إكرام كي وحرمت جي معنى حرمت جي كرم وحرمت يعني حرمت يتيم ناقرن ومعنى دمك يكون مسلمان جي أو وصف هاي دوادا ناف مشركة وادا كو مروان رئيس كربي ايتيم يعني او خلاطة ايتيموني ناقرن قدر يتيما ناقرن بلي هم بإكرامه خوارن وهم وكي ديجي بلي قدر وناقرن آيات أتفهم ديس أبجي ولو بيت الروحي وهم مادي جي وقالك آيات هذا سر مالي يتيمي بلي يعني بيجن وكبه الشيارية قالك مظن سر مالي يتيمي القرآن ده أوجي تشيا شخد قالك آياتي بحثا مسألة كو آياتي كو انفاقي بكن دريا خدي تعالى ده مال بدن حتى يكو صدقي مثلا صدقي بدن حتى غنيمتك ومسلمان الداعي هف دوا دجي حقي يتيمي داني قاروان هي قاروا داني ده يعني دوا صنفه كو دهجميري ده يتيم جد نافواده تفهمي كو demek ki مال جيج علي مال و هشياري كده كو يتيم جبير نكن يتيم دوی نوی جبیر کرن جالی مادی با ده هناك آیت دیده قرآن ده مال یتیمی بخوا يعني مثلا هيا كو جباوي مال جرمابي نا ميراث جرمابي مثلا مالي هبه هشياريا هري مظن دوی مسئله ده جديده يعني حق مالي ويدا كو يكو اقرباي يدين همه بيجن بلكي آميوي بوا ليد ميزيني يعني جبرايوي يدي مظن فلان مثلا ليد ميزينن هشيارية ديوا كو مالوي بنا حقي نخن إسراف تيدا نكن وهي مظن نبوي زوزو خرج نكن وي مالي محافظة بكن بباشي بشغلين حتى هري رياب باشوي بشغلين حتى كو إمكانا وهبي كو مثلا نفقير بن مالوي تبليه خو نكن أما كو وقت فقير بي شو وقت آياتي أب آياتي كله دحقي هشارية ولو دجوار ده دحقي مشركة وادا فلا أو تشتهاتن قالك صحابية هناك شون بجيدا شون مالي يتيمي خو يخو جب وقتان دن خوارنواجي جيوا چه دكرن ويخو جيخوا ولو بوي شكل يعني هنگي چونكو آياتنا قالكي دجوار مثلا دوي مسألة ده بيجي چاو كرن رابو قوتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم علمه هنگي وكا بيجي تعداري جي چه دبو سقنتي چه دبو جوارا حتى دبيجن حديثه كده دبيجي وقت كو خوارنا و جدا چه دكرن او خوارن هناك مثلا جبر و دما پشتر خراد بو بوزدولابي جي نبون هنگي خراد بو اتعويتن بيجي اب شكايت كرن قوتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قويا رسول الله وقت محالو دكن خوارنا و تشتي واجد وقتين اب اسراف چه دبي فلان بيجي هنگي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قو او آيات دي هاتن يكو ازندا كو باشي يعني نحقي نكن اما خوارنا خو كارن تبليه بكن يعني او اذن هات حقي مالي وادا قالكي او كي دجوار هاتي بلكي مهيجي سروي كارن بسكن ان شاء الله مامست اتيبون تشكي زوره مخابن جبو اخرت مزگينيك دانه وان اتيما چاو هنگيت في مزگيني يعني مزگيني هري مازن يكو الوا اتيما ميزيني بله لو بخوي وتربيه بكي وحتى كو مازن ببن لو ميزيني مزگيني مازن جوارنا يعني aslında جواكيرنا يعني انسان كو معامله بوارتكن جواكير بله بربرسياريجيا جواكير بس ناي خداني بتاني يعني او يتيم صنفك ضعيفا يعني هناك چند صنف ضعيف هنا دناف جواكي الدوره پیغمبر دجي يك جوا بيرك بون يعني خانم بون هنگي يعني تعداري بالجلواد هاتا كرن يك جي يتيمن ويك جي كولا بون يعني كولا وبلكي اسير جي موكاري بيجي هناكي بجد فاند حقي فادا هم قرآن دجي قالك آيات جبو حقي ووري محافظة كرن هاتنا وهم حديث پیغمبر دجي قالك اف برفرهن يعني اف مسألة حقي يتيم دجي جبو كو تعداري نوي الوانوي كرن چونكو وقم قوتي هي زاروكن
احمد غوجه گو مثلا حتی کو بالغ ببن بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوی حدیث دگر چی دویجه کو بالغ بون یتیمتی خلاص دبی اما الگورا کو موج آیت افهم دکه و ابن عباس جی عبدالله ابن عباس جی و حدیث شیروت که دبیجه نکو بلغه ولو بدنی تدی بله ام بیجن هناك زود جهيجين يعني جهيجتنا بدن نه او بلغه وقت احتلام ويانجي عادت قرع عقل كمال بله حتى كو بقي الرشد çünkü القرآن يدجي حتى أن يبلغ رشده فلا يعني بلغ رشده يحش مندي يحش مندي شيء أواكو عقليوي ومنطقاوي إذا كاري خو إدارة بكي كاري وقت هري بازارك بكي تشتكي بكي نخابه حيلة نوي كشن يعني حتى بوي درجه يعني çünkü وقتی دی بزن زارو کی 12 سالی حتی 15 سالی بالغ دبی بدنی لبله نکاری اداره خو بکی يعني نکاری عيش مال خو بمشيني çünkü وقتی کو هات الرشيد بو گهار رشده بعقل و هشمند خو هنگی کاری او ولیه وی ام بجنی کو حتی هنگی مالوی دمیزال وی زارو کی دمیزا تربیوی هنگی دبی مالوی هنگی تسلیمی وی بکی اجه پیدا دا او سر مال خو بازار اوكي يعني في او برا به بهرب على اخوان مستقلك سباستكم هم دي زبز فرن ناموسا احمد كلام هو طه خوجه بله تخوازم از ويا بيجم شغل تمامي وان آيات القرآن كو مقول نزديكي 22 حبا در حق سويا دا نازل بوي يامرا الهمية دنير جوان آياتا سي آلي دردكف یک جه عالی حقوقی خدا دوی لازم مال وان وره پاراستن بله یک جه عالی اخلاقی خدا دوی وان نه حجقینه نه قحرینه تعدیل وان نه کدل وان نشکینه و یک جه جی عالی جواکیه خواهی درکتنا لیتیما تشتکی جواکیه ویا وظیفه کی جواكيه برپرسیاریا جواکی لازمه جواک لی خودی درکه یعنی جوان تمام آیات در حق یتیم ده اوه انجام درتی ما لا ام حسي خلاصه كرجارك بله خلاصه كر و ام زيدا ونوا سن درا ستانه کی خوش وره بستان زمان مستجيب که امانم دوام بكد ان شاء الله بله كرم تنگ لدنیبه براستی سنای گله خوش بچه گله بیستانی هست کم مالوا و گله سپاس کم ما مسته وکی که هنج زانن پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او بخواجی ایتیم بوم دناف جیانا وی دا تکیلیا وی ایتیما چوابو و جبو ایتیما چه شریعت امت خو کرد؟ بله براستی پیغمبر علیه السلام چاواکو وجی گوت بریا ور الدنيا إن تذكر ديا خدي بافي رحمتك بشترى دبش 6 سالي ديا رحمتك بشترى تسليمي قاليوي عبد المطلب دبا أوج رحمتك بشترى تسليمي آبوي أبو طالب دبا يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني اتمي كي جلك مزن ديتيه جبركو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اتمیه دیتیه نزدیکاتیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جه اتیما را به تمامی لسر دلووانی و لسر پارستنا اتیمایه چونکه پیغمبر علیه السلام دبیجه کسی کو به کفیل یتیمکی کسی کو به حامیه یتیمکی اتیمکی به پارزه
خودی کرناوی بده سرخو لی خودی درکه ازو اول جنت دبیم آوانیل کلکاف هر دو تلیه خود تلیه اورته و اشهده ده بر هفدو دبی ایکو کفیلتیا یتیم کی بکه ازوی انسانی ام جنت ام حقا ام لکلکاف جار گیدن تو دنر صحابه کی تجم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هنک شکایت حال خوب پیغمبر دبی یا رسول الله دبی دلی من گلک حشکه و از دخوازم دلی من نرم ببه از باورمش بر حشکایات دلی من دعای من جی نما قبول دبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیر دبی جه دبی فلان کس اگر کو تو بخوازه دلی تا نرم ببه اگر تو بخوازه دعای تا قبول ببه دبی دست خود سر ایتیما بده سری وان مزده سری وان مزده دبی جوان حسب که قدر بده ایتیما که خدا جی قدر بده او چاق دبی دلی تا نرم ببه و او چاق دعای تجی ویل جم خدا قبول ببه انشاءالله دبیش مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك دي سواني هيوا رمضان قد يايا ويا عيد رمضاني عيدة جامعة پیغمبر لميش كرنا المدينة پیغمبر و صحابية خو عيدا هفدو بيروز كرنا مزقفته درته تشا تنا زاروك دليزن همه جلی خونی عید الخو کرنه کیف آوان الجنه او آوان الجنه بس زاروکی خب تنی دایا کوشکی و جلی قطاندی و معدی وی تنه و هستر جعواته و جدوری و لوان زاروکا دنره و خنا دا ناف رفیوان ناکه و نافوان او گلکی بالا پیغمبر دکشینه علیه الصلاة والسلام پیغمبر چه جمعی دبی حوالتا همي جلي خوني عيد الخو كرنا واول خو كرنا ودليزن دلشادن بختوارن بكيفن وتتاني خدايا بر في ديواري چما تناچ ناوان چما تجلي خوني عيد الخو نكريه طبي زاروك ناس ناكه جو پیغمبره دبي مامو ولا دبي جي شخو جلي مني عيد تنيه وشخو باوی من تنیه وشخو مالا من تنیه و کاش چشم را عید دوش پیغمبر گلکی دلوی دشوته دبی چما باوی تا چی بویجه دبی باوی من به پیغمبر رب محمد را چویه حربه و لوی دره شهید کتیه و دبی دیامن جی مرکی دن کریه و دبی اویا جی هات دیامو تف مالی و چه هبو بر و برا من جی دار مخدی در نکت اجواني الكوچا محمد بيجا وجلي منجي تنا از روكي تربم از درا برچيمه وازواني الشغل الكوچا ماما او دبم اجا كتباز قد شهيد عمجي زيدتر دلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيفا دمينه دبي فلان كاس دبي قيتنا قايلكو تنا رازيكو محمد بوكا بافج ترى عائشة بوكا ديج ترى وحسن وحسين بوكا براش ترى فاطمة بوكا خوشكا كيش ترى شاغي ورد بجا فهمت كو پیغمبر بيا ناس نكري حتى قدامي يا رسول الله ما كيف يا ناخوازه بجا جا شاغي وني پیغمبر وي حماز دكا وجي حز دكا وان زاروكا ويدبينا اوان زاروكا شهر دبي خوزلا بابي ما شهيد كتبا ايروكو پیغمبر ونيج ما حز بكرام تخص حمايا خو لما خدي دركتا پیغمبر سلام ويدبا مالي جلال لدكي و خوارنه دده زكي وي تير دكي سري وي دشون ودبي هر ناف والي خوش خورا دي سبليزه ليه تدبن حمايا مدايا خدي كرنا تا اواتر تشتا عايدي من بشتي وفاتا پیغمبر كو پیغمبر وفات دكا عليه السلام اويا قيرين او بيد كفا دبي هجا نو از يتيمام دبي يتيمتيامنا هري مزن دبي واي هجا نو دست بكر حضرت ابو بكر دبي اجا التا خدي درتم اويكو پیغمبر وي تني نهشت اجي وي تني ناهلم دبيشه حضرت ابو بكر اجا وي دغرا جمخو خدي كرناوي مصرف وي اوي همي ددا استيخو اجا جبركو مگو پیغمبر علیه الصلاة والسلام او جی ایتیم بو
بهتر پیامبر سلام جحال اتیما فهم دکر ایجاد اتیمتیا پیغمبر دجی دسیویتیا پیغمبر دجی براستی یعنی پیامک الهی هیه پیام الهی مروی تشتی فهم دکر که خدا دخوازش مروفانتی را اوی تشتی بیشه يعني قدر بلندي وقدر وقيمات وشرف ند مال ديا ند هبوني ديا وند كوكي ديا وند عشيرة ديا وند مالبات ديا قدر بلندي لجم خدا للتقوى ديا هو خدا كي لايق ببينا بنا اتيم كيبو آنن ويكرن پیغمبر حتى يكجل لو ما مشركة مكة كو لو ما ذكرن تقول قي ظلام دمكاي تنبو افي اتيمي عبد المطلب سيوي عبد المطلب بو پیغمبر دعوة پیغمبرية ذكي يعني يكش لو مو عتاب وانجي افبو لسر اتیمبونا یبو لسر اتيمبونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأنه هو ككيماي يعني جي پیغمبر ردي عليه الصلاة والسلام يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام قالك قدر داي اتيما و اتیما حسکریه و درکه زیده دایی اتیما تکلیا پیغمبر نزگایی پیغمبر به اتیما را لسر درووانتیه و لسر پاراستنو محافظه کرنا اتیمایه ایجا چاقی مره لوی اخلاق پیغمبر دنره علیه السلام یک دبیجه ویا دبی پشتی وفات پیغمبر جی دوام دکه دبی روزه که شیخ محمد حریری هیا لبغداد اویا پشتی جنید بغدادی او یک جمزنه تصوفیه شیخ طریقیه دبیجه روزه که ام ولی لدرگاه خوبون دبی مدی زاروکه کی هات به کس به خودی ام ناس ناکن یکی رشک ضعیف هاش خورا لميجا قر خدا كوشكي لور او ما دبي بشرا مجرغو ماغو خليفه ام دعوتي نانكريه ام هرن قصر خليفه كنت خوازت تجي ورا ام هرن نام بخن قلت ولا نايم لتقارب بخير خاصي دست كينان جمن ربينا ازي بخن دويش إجا أفياش محمد حريري دبي من قلبي خدا قولاو هم دبي النايم هم يرجلو خدانينه وهم جي أزج سر سفرا خليفة تشاوا هناك نان راكم تاخم بريكا خو أزج بونا فيا بينم دبي من جي حنكي خو بيكر براستي دبي هم فقريان درنجي شافي صحبته ومحبته وخارن أو أم هاتن دبي فيات خودية رازايا دبي أجي رازام از رازام دبی متخوا خدا پیغمبر دی علیه السلام 124,000 پیغمبر قال بالغی کی مزن لپیوی من گوت وانا کی گو وانا پیغمبر ماینه پیغمبر دنه و حضرت ابوبکر و حضرت عمر دبی یک راست بی یک چپوی دبی من خواست کو از دست پیغمبر ما چیکم زیارتی پیغمبر بکم دبی معده خوش مگوهرت اش من عاجز بو مگو يا رسول الله من خطاكي كريكو نايلة دستي ما تشكم دبي جيرغو اتيم كي جو امت عمين وعين زمان دا سيد اولاد رسول قتك نانج تا خواست دبي قتنان تجير ناني تنذاي دبي اسبخو حسيام اسبخو حسيام ادناوا خويداني دمامه ترسو وهيجان او هميل لنافا هفدو كتيا ببي ترسي دبي ازرابهم مقو ازوفيا شياركم ازنام بدمي خوارني بدمي ازجير حرمتي بكم قيمت دبي مدي قوتنا يتشوي دبي دركتم ببي خواص ببي خواسي بي تعزي ودبي من دادو لناف وان زقاقه وان اوا وان قادا وان كوچاز دبي مدير رشكي خيابو من غازي كر دبي لمن زيفري دبي من قو تبخاطري خودي دكي تورا تشقا خوارنا خوش بخوازه دلت تشتش تشا امر دكي اد امر تدا سكنان ديما
تي ورا از اشترى خدمتي بكم دبي بيه اتيم هيكو اولاد رسول سيد زيفري سرمان قويا محمد حريري قوت دبي از شيخي طريقي ما وخلق اشتر دبي قطب هناك دبي قطب الاقطاب حقوقتا مازن كان لبالي مرديتيا تا جبونا كو قتك نام تبد مرف قرا مرف 124,000 پیغمبر تبك الرجاچي هيجا تقت كي نام ادبي في جامريات جمرنا لازم 124,000 پیغمبر و ورا هنا ببر رجاچي هنا تيب خاطري وان تي قت كي نام بالمرف ها افياجي خديتيا پیغمبر لاتيما حسكرنا پیغمبر جي اتيماره دي سال بشتي وفاتا ويجي ده علما معناه ده مرد قربجه ديسا دوام كريه يعني بله ما مستسعد خوش براستی چیروکی گلک خوش بجی مالاتاوا ما مستتا میگه ما مستحمد قال و دست خو سر اجتماع سری وقت یعنی سری وان مزدنا حدیثا گو بله یعنی اف حدیثا پیشنیاره که هستیاریه یعنی برپرسیاری کی جواکیه یعنی وی باره دسر پشتا جواکی بله او حدیث معلومه ده حدیث حتی احمد خوجه گوتن بله يعني اكو سري خسر دستي خسر سري زارو كيرا بيني اف وقت هبي ولو تيغوتن معلومه بسيكولوجيك او كاوي هيا باندوراوي هيا باندوراوي هيا يعني يقولوا ليد بخوي نا وي محافظه دكي çünkü احتياجيه يتيمي نكو هما تشتكي ماديه يعني كترابي ام بيجن ماليوي او بكي وخوارناوي بديه ده وجليوي لي بكي فنافتنيا او انسان وقتكو ام بيجن باوي خو اوندا دكي انجي دي خو باوي خو هر دوكا مثلا او بسيكولوجياوي تيغو هارتن يعني وكا ضربك مازن ليدكفي يعني نكو يعني بلكي او زاروك هنجينا فكرك عجبك كي خوارنا بدي مجلم المنا نا يعني او كو محبتها نابيناوي وبافي ويدا كو بابا جريدايا بديفا جريدايا نا وامنيه جواد جري يعني او اولاد بنخوي يعني انسانك وقت زاروك مثلا ترصيت تشتكي بيجي ده خد شيء ودجين دياخو بافي خونا حتى جارنا ناف زاروك هذا جي وقت كلها تخن فلا انك جاي ماستر بن بيزج بافي خورا بيجما نوصل يعني او قناعتها وي البابي ويتي يعني بيجي وقتكو اف قناعتها مازن كو هاني الديوبافتي وقتي وهون دابكي بسيكولوجيا ويجي حقا جلكي خراد بها يعني جوية ليفد في او بسيكولوجي وري تداوي كرن ابجا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مثلا او صحابي كو بافي ويد حربا وحديده وفات كري كو نافي وي بحير بو يعني جي حنين بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نافي ويجي قوارت وما نافيت تشيغو حنين ومعناه معلمة حزين ومعنى وايا قونا بلا نافيت بشير بي يعني مزجيني بلا بلا نافيت مزجيني بي ومزجيني اشتروا كبيجي كوبا ودقري معلومة قونا قري پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد به بابی توایش به دیات مات نخواست yani وی ولو امنیت کولو ددیه د پسیکولوژیاوی راست که aslında durdu پشت دسته خو سره سرسری ورد به او پسیکولوژیاوی راست حتی او صحابی بهجه پشت رجید به پرام همو سپی بو اما او جهه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دسته خو سره yani او رشما yani سپینه بو فلان تاثیراوی مادی جی طبیعی به شکلی هيا وجد وا حدیث صداقه يعني تشتكي ولو معنوي يعني دفيت وي زاروكي امنيتك بديه ده يعني شخوا ايمن بارتخ نكو هاني ولو جعلي مادي تنيفا وكيدي يعني انسانك البشتاويه نا يا حديثه كد بكافل اليتيم في الجنه انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا بيجي ام ازو يكون اليتيم ميزينه جنت دم حالون اب اشارت بريجي ابو ماموستا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم حالو كري حتى الحديث ده بيجي فهرد تليق وجف ولو فقطان ولو بيجي يعني نكون نوع يعني بلا شوب يوي هي بلا يعني وك بيجي
ازوي هردو يكو يتيمي ما زين ام جنتي دنا ام مظفرن يعني بله ام خلاص بوينا ام بكمنا جنتي ده بو معنى يجي بله بجا اب حديث جي aslında نكو هم ماديت الوزارو كي ما زينه هر تشتوي يعني تشتوي ام بيجن پروردهيا ويا تندرستيا ويا ام بيجن امنيتا ويا هر تشتوي يعني psikolojiyavi ve hasıl tiştekû bifikirê aqlî duat tiştehemûk ade tijêre bêarîkar û tilê heyjê hebe yani. Vê nakê di dême Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem wî bixwe jî bûyî şeklî kiriye yani. Tatbîqata wî ew e yani. Devamlî weka mamoste jî gotî di gelek hedîsa da li yetîmî devamlî bûye xweyî yani. Weka me gotî mesela ji aliyê maddî ve jî çünkü maddî jî malûma muhim e. او جي حوجه او جي دائما آليكاري كريا ودستك كريا حتى مثلا دناف آيات زكاة دا صنف زكاة دا يتيمني نجي لد حديث هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زكاة داي يتيم اجي يعني بارا وان جناف زكاه ده هي نورمال دا نينا بله لد حديث اي بخد هي داي مثلا يكي صحابي كي يتيم دبيجي معمور الزكاة دبيهاتن زكاة دانا هف بله وبحرامجي دفهك دبيدان bez yetim bum ve akdanımcı yani yani devamlı ogna kiriye ve ihmal nekirna yetim o jibo psikolojiya ve jibo ama vakit agoti ab mesela elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minak ajmara بله ve de civaki hamuki yani يعني برسري اف بارا سبشتا جواكي بله yani ev tişt de civaki civakji yani acaba fert şahsı ve işi bakın اوجي هيا بله دفي يعني بكي وقت هر انسانك مسؤولة اصلا وكا امتحانية يعني امتحانات جواكية بوا انسانك كو ام بيجم تشكي ضعيف تناف جواكي دا كو هي جواها بن ابجي اك جواجي يتيمة اگر كلو انا ميزين و امتحانا خنا ينجح يعني امتحانا لعجبا هر كسولو فرد بي افجي بلكي nebes be yani yoktu ki insan şahıs tane herkes ulu bakıcı ve sazi çebebin na saziye sivil bejin yani je devlet eji mesele ulu resmici ev heji baştır yani ما مست آلیکاری شخص کسوی آلیکاری باره ده پشت خب بار هنده سبک دبه bu şekliye yani vena ki de aslında ki vazife civaki hamuki hatta gelek hadis edici mesela hadise ki de be yeku lise yetima meyzeni se yetima khoy bike u terbiye bike em bejlwa hayjwa habe lwa meyzeni wakaku bişev devamlı ibadet kirbe لمش kirbe teheccüd kirbe em bejin u broji devamlı roji girtbe yani sal şev devamlı ibadet u broji devamlı roji girtbe bu şekli و devamlı bşur cihat kirbe ve her şey o mazın yani ibadet mazın yani bir şekli khira ve hakikaten dbe vesile cennete yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evji ifade kiriye yani hatta mkarın ve jibeji ve hadiseci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dbejin berik vefat bike daviye de yani hatta kudbejik peyviye daviye ku goti u piştreyi da hevkari vefat kiri yani inkari biştağlı dua peyvi davi de setiş gotuna yek je lmeja gotiye hej lmeja hebin yani lmeja xwa terknek muhakkak u yek je gotiye dı sınıfı ku zayıf hana ev yek je xanımın pirekin haqqi wa hej hebin u yedi je yetimin hej wa je hebin ev her setiş lmej و پشت جاره که دیگوتی لمیش هر دو ذکر کردن و پشت جاره که دیگوتی لمیش و وفات کریه یعنی اف هر سیتجی حقیقتا مهم گرینگی دای عبادت مسلمانی بلمیجاوی حقیقتا سیستم که یعنی اوجبو مسلمانی لمیش و یه دیجی حقی پیرکا ایروجی یعنی هیجی دگل کو بلکی نوکا وقت ام بیجن پیغمبر صلی الله علیه و وقت جاهلی وابه پیغمبر صلی الله علیه و نهونو او بشكل راست كرن وحقي يتيم اجي زحف سرسكن اما هيجي هردو صنف جي هيجي حقي وقلكي مخابن تيخوارن جبوه او توصيوي حقيقة پر مهمن
توصية قش رحترك بله. وصل رونيد كابيش مرف مصابيجن ما مستدين إسلامي للسر مال إتما قال جرين جدا مال إتما بله وجر مرف مقاطعنا به مرف مالي وانشاو بيجن كجوري إسلاميته قوت مرف مقاطعنا به خديناك ويكشبو إتما جوري إسلامي مرف تف نجره ورعان شحش ياري الدم بله براستی پریام درباسی و کرم پرسیواته به اتخاذم سر تشتی ماموسته تاها قوت از ویا ببیجم يعني هناك جواك ام بيجن افي كريارا پیغمبر كو مزدانا سري سيوي كريارا كي سمبوليك فهمتك بله براستي اف كريارا پیغمبر نه كريارا كي سمبوليك يعني مرف دكاره جسي آليا ده لبنر آلي كي دروني پسيكولوجيك آلی کی جواکی کو ام دبین سوسیولوژیک آلی کی جی آلی عبادت و مرفله بنر یعنی آلی درونی آلی پسیکولوژیک چاو کو ماموسته تهاجی وکر تو دست خود سری بده او زاروک خو اولیه که ده دبینی باوری کی جیر چه نه از تنیمه از نتنیمه و یک کلمه خودی در ته هي اف آلیه پسیکولوژیک آلیه جواکی کو جواک لازم سیوی جناوا خود نقوتینه لسیوی خودی درکوه حتی سیوی بدن سر خو اف آلیه جواکی آلیه عبادتی کو پیغمبر علیه السلام دبه هم وی تشتی بکن جوارا خیر تی نویساندن حتی حدیث کی دبه دسته و بچقا پوری بوبه هر تاکی موی وی جوارا خیر کی ما شاء الله خیر کی تنویساندن دبه یعنی کو دسته خدا سر ایجا لسر ویا قاسه 25 سال بری مرف کی من رحمت کربو زاروکی وی ایمه همیه انشاءالله زاروکی وی سیوی مابون و durma wan aburiya wan jî ne baş bû û rokêm dî bavê min telefon da min pirsa halê min kir me pirsa hevdû kir min got xêr e got filan kes got agir bi mala wan ketî min got bavo agir bi mala wan ketî xweda xelefa wan vegerîne gole kurê min vegerandina xelefa wan ku xweda vegerîne کو به منو تیه کو از تشکی پره بدم و تشکی پره بده خلاف هوان ود گره لیکو ام ندن ملائکت پره ناگر نابل مالوان دانینه گو اویا بار جواکیه گو مروانتی ام دناوا هفده اقربای وان ام لوان خودی درکوه ام گوله راست بیشه امی ور بکن ما ورجی کر مجنوب ده خانی وان اشیای وان تشتی وان ما چه کر همی جره او کر ایجا ام هنکی جه هنک گوتنه پیغمبر هنک کریار پیغمبر ام سمبولیک فهم دکن ام معنا وانا جواکی معنا وانا عبادتی معنا وانا پسیکولوژیک براستی ام خنادن بروان معنانا بله ایجا پرسا ویادن بله ما مستل سر اوی کو زیده مال ایتما مقاطع نابن بله يعني جي جوري إسلاميات تبنا جرن السرمالي إيتمان بله ورعاني تشح ياري دايا وان وتشغوتيه براستي كي عبد الله شاغي مرد مالي يتيما يعني مرد قي يتيم كي ناس به جيراني مرف به جنديه مرف به لكيلكا مرف به ومر راهل داري وهرب زوري خوارناوي بريوي مالي جي بستينه مرف ورف عندك حالبوكي ایران بیجن نفوس دولتا ما 86 میلیون بالنزیکایی 86 میلیون دناوا وی 86 میلیونی ده لگورا yani istatistik lekonînan ku dibêjin 300,000 yetîm di Tirkiyeyê heye. Pirsa min dirêzê de ew min ê mamoste min ê bista hejmara van êtîma çi ye yani daneyên rojane hene. Belê. Belê. Yani daneyên rojane di dünyayê de behsa 153 milyona dike.
دو Türkiye'de بحثا 300,000 dike جوی 300,000 16,000 tabi vana hinki diyavan miri hinka bav miri hinki dev bav mirine 16,000 de saziyen devlete de edinci yal mali xune yal cem mervi xune bir şekli cibune İca kodnava vi 6 milyoni de مگو 300,000 سیوی هنه بله و که هم دبین قامو رایا گشتی رایا گشتی قرش کی پره و دولتی حقی و یتیمی تیده هی یعنی کی بحیله بخورده بدلویره بحقی قرش کی پره و دولتی بخو پره وان حقی وان یتیما دخو ایجا قرآن خوارنا شخو هنك آيات بيروز تجدف خوارني برده دبي خنيز نده ولا تقربوا مال اليتيم دبي نيزي مال سيوي نبتو خنيز نده دبيش إجا آيات كي دبيجي دبي مال سيويان نخوة ايكو بخو آگر دخوة ايكو مال سيويا بخو آگر دكوه هندروي خير جي نابينه براستي جي مرف دنرد جيانا خود الهاوير دوري خو انسان نهنا شخورا بحيله وخردا وفردا ويدا تشنا توب دكا جمالي قاموية مالي دولتي مالي دن فردا ويدا تدنا بشرا يانا خوشية جران لي درتي خدا مرا بستريني دوري حاضر وقدرا بلاي مزنتي سريوان زاروكي وانش دست شب كانسيري دكافن او دبن يعني خير كي جوي مالي نابينا چونكي قرآن دبي إنما يأكلون في بطونهم نارا دبي او آگر دخون چما قرآن اوه هشياريا ولي هشك اوه هشياريا بتهديد واري تدا پیشیوان یک جه يتيم بخوديه يعني نكار مدافعة خو بك نكار خو بپاريزه نكار خو او بك عادو دا هم مال يتيم دخوه هم جي مال عبده جي عبداجي ان اي بيچاره ان اي بلنگاز ان اي فقير ان اي بخودي ان اي كونكا مال خو بپاريزه دو مال خو بگره نكار ما في خوش بپاريزه نكار ما في خو بپاريزه همجي اويه كود بن حفظ وحماية خدا ديه تشمالي ويدخوه اي خدا اوي تشتر نايله جا خدا لما قلتيه آگر دخو يعني الدنيا وانجي دبا آگر آخرتا وانجي دبا آگر خيرج خو نابينن شبر في قاسي مال اتما مال دولتي يعني هنكي انسان مال دولتي غلط فهمتك لكي عبد الله يعني الدولة شخصكي معنوية دولة أزوتية ساكتنية بل أزوتية 5 مليون دولة يعني يك بركي دولتي بخوا بري 5 مليون دخوا جارنا جي هنكي ام بيجن تديج مرف دبرسا حلال وحرام خو أبي خو تبي سيدة جريانا قاچاق مرف جريانا قاچاق بك حرامة عن حلالة ام دبي ولا حرامه دبي چما دبي مال دولت جي باوي ميا بين مال باوي خود وك ام بيجا مال باوي مال دولت 6 مليون انسان رجع قيامت التذبت دعواجي قالت تيجا حلاليش 6 مليون انسان بقرا انا كو يكبه راحت اشخرت البربقر ويقانع بك ده 6 مليون انسان لكزفت بك نم يمكن شبر قاسي لازمه مرف خدوري واتشتانا بده مال اتيم kesinlikle yere merv خنيز نده ومستصعد توا خوش ام زيد دوا نواس نبرا اوركسترا مثلا كي خوش بيجي باشي من برسي خو دوام كن كلام هجران
ساعتها خوش گلک سپاس کم جبو ویسترانا خوش و دنگ خوش مالا واوا ما مسته ام هناك شوان روجامه يعني شوان سر مجاري روجانه و اف جواك مودرن دا هر كود چت تيگه هك نو درته وان سالين داوود دا جما مسته و ايتم بنا معنوي يعني اف تيگه جيبيه و يانجي ام بيجن ايتم بنا هستياري duygusal eğitim güzel bejim mamuste. Em van tege çava şirove bikin mamuste. براستی اف وقت تعبیرك مجازية بله. يعني نكو علم جويرة حقيقي ناي قوتن يتيمتي انسان ناف جواك دا حقا ايرو işe teknolojik derketin em bejin herkes desteği de telefon avina tkeve sosyal medyayı da tkeve oda xodam bejin jivake durdu hatta o keve aileci yani Bele. herkes ekel oda xo pavra gudikin yani telefon alaf digerin Makabın mamuste. yani evji persgrega kamazına dibe çare seriye ve yani tişne divar nekirin jiboku insan behtir var ne bahav civak var bahav çebebe ev çare seriye belki neb müjareme yak tamam ha em bejin yetimtiya Raste. hakiki yani Mamuste bele manaka yetimuni tenibune. bele yani bu baliye فرهنگی بله عالی فرهنگ گوری فرهنگی دچین بله دوی بن کلمه یتیمتیه ده و کم گوتی مجازی هاتوی گوتن جبو کو اوجی ده بو پرسگیره که یعنی جواکی را و گوتی یعنی ده میلیون انسان وی شکلینا اوجی پرسگیره که مزنه بلکی چاره سری سر وری فکر انسان به فکری کاوینا که به مسئله چاره سر بکی از خوازم Ahmet Hoca o bahsatış nakire jivlana kitna ve ilave bakım mesela mali yetimi mesela jbo ku Kur'an zahf serdi sakini bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ji zahf servet sakini çünkü Kur'an vakat hadida mazın hani gotiya ku yemali yetimi bu khoyo ku agir be khina ve khoda ve bikeve cehenneme de be bu ayeti jbo Müslüman hakikaten hatta juhatiye geleki sahabiye ve hangi zahf dikkat kirine mali xo vaqtanna lebeli tabi Kur'an eji işte izna ve daiye gotiye yani muamele baş unkarın mali yetimi bikne naviye xoda ama muamele baş yani neko zulmeli bikin yani hatta duy ayeta ku bahsa agir dikeji bahsa kelime zulme jitede derbastı يأكلون أموال اليتامى ظلما بنحقي يعني بله بنحقي وقت بخون وقت يكون بنحقي به أو جائز آتية ديران بجبو بينا كي أصلا عالم إسلام هي فقهي بشامن أجي مثلا بله كرنا مال تصرف على سر مال يتيمي كرنا سي قسم يعني أم بيجن وليوي يكو أجر كالكيوية آميوية يعني جي وصيوي belki mahkeme cicarına yekune bir mahkeme yekitke vasi. Tayin dike. Ev veliyan ji vasi se şekla kalın yani muamele be tasarruf yetimi se şeklin. Yekji bu ku mesela ambejin ev yetim hep çuka hani hep azda salih mevlu bejin. Tasarruf evi de vakti temyiz edeci nav heft sali u azda sali duy ara edeci. وقتی که تمامتی جبو قنجیاوی بن خیراوی بن مثلا یکم بیشن تشتکی هیبه بکی جویتی میره صدقه که بدی فلان افنا که به اونایا تکسی یعنی تکس نکاری وینا که منع بکی اوی جیره وری جبو خیراویه چکو اما تشتکو نجبو خیراوی به یعنی بیشن جمالیوی تشتک درکوی رابع یک جمالیوی ولیوی یان وصیوی جمالیوی هیبه بکی بده کی یان صدقه کی وکی بده کی falan ev jinayı kabul kirin ev geçersiz vakit dayni da tengasitine dayni da tengasitine bele izin haya bele liku av nikara jivi derkevi iznavi nina ajbu ku zarar dig heviyetimi ama ihtimala henak tasarruf da aliye wahana مثلا وقتی که هر تشتکی بکره یا بفروشه نه
هەیەک و کارژی بکێ هەیەک و زەرارژی بکێ یعنی ئالیە طرفێ نەباشیە باشی احتیمالە یعنی ئەف تەسەروفێک و هەل و هەردوو ئالیێوێ هەنا هینگی ئەو یەتیم وێ ناکێ بکێش بۆ کە هەیە عاقل و ئەو کەوی شەوی نەگهایەوێ دەرەجا و واتشتا بکێ لازمە وەلیەوی وێ کۆنترۆل بکێ یعنی وەکە بێژێ کە ئەوش بۆ خێراویە ئانا گۆراولە ئزنا وەلیەوی لازمە یان ژی وەسیەوی یعنی فقها ئیسلامێژی تەقیب ماڵێوی دەژی ولۆ قریتەرێ ئەو کانینە ئەم بێژن تامولۆ شدەهای ئانینەش بۆکو زۆلم لێ نەوەیکردن نەحەقی لێ نەوەیکردن یعنی ئەو مەسەلا ماڵێ یەتیمی باوەڕکە بەری پێخەمبەری مەژی دەوراوە پێخەمبەری دی دەژی لێ ناکێ مقاتەی هەیەیانی مەسەلە میناکە قورئانێدا بەحسا حەزەتی موسا و خزر دەرباس دەبێ عەبدێکی ساڵحە ئەمە ئەو دەبێژن ئەم بێ خزر یانی دەدێ ولۆ مەشهورە ناو میلەتدا خزر تشت نازانێ و حەزەتی موسا وا تشتا نزانێ بێژێ دبنە هەڤال دبێژێ حەزەتی موسا مەزێ دبێ سەبر ناکێ وەختێ ئەس تشت نابکەم تشت نەگوت نزانێ هەیە و سەبر نەکێ دەبێت سەبر بکێش من نەپرسێ درابێ سێ تشتا دکێ خزر یەک ژواناکێ ئەز هەردووکێ دی نابێژم یاکو بمژارەمە بە گرێدای ئەزێ وێ بێژم دچنە گوندێکی لور خواردناوە نەمایە درابن وەکە بێ خواردنێت خوازن ژوور فەڵان کەس تشتێکی نادیوە دگەل وێژی درابێ لور دیوارێکی و هەندێک مایە خرا ببێ درابێ خزروی دیواری ڕاستکێ حەزەتی موساژی دبێژێ دبێتە ئوجرەت تەکاری بوو ئوجرەتێکێ بستێنێش بۆ وێ ناکێ داقە نەمەژی خواردنەک خواربانە و فەڵان مەسەلا دیسە دبێژێ تەسەبر نەکردیسە ینی چما تەسەبر نەکرد دەسەبر پشترە دەرباز دەبێ بە حکمەتی وا تشتا دبێژێ حکمەتە وێژی بی دیوارێژی دەبێ ئەف دیوار یێ دیە تیما بوو دبندا خەزینەکەک هەبووش دێو باوێ وا مابوو و ئەو دێو باوێ واژی دە ئینسانێ بێژن ساڵح بوون مەژی مەگۆ بلا ئەو خرا نەبێ ئەو دیوار حتاکو ئەو یەتیم مەزم ببن داقەنە پشترە خەزینا خۆ دەرخن ئەما نەها دیوار خراپ بێ هەیەک و هەنەکوی ڕاکن وی دیواری و خەزینا واژوا بستێن و مالێ وا فەڵان دوور دەژی مەسەلا دبێژ بۆ وا یەتیمە محافەزە بکەی مالێ وا محافەزە بکەی درابێ وی تشتی دکێ ینی ئەو دەورە وا پێخەمبەرا دەژی قورئان تا بێ شارەتی بالڤێتکێ کوڤایەت دەواملی سەر مالێ یەتیمە حەقیقەتەن زەحف سەکنیە قورئان و پێغەمبەرژی سەروی مالی سەروی مەسەلەی سەکنیە بجا مامۆستا بێتر ئالیێ مالێت دەولەتێ وا و حەقی یەتیمی دووردەیە و حەقەتەن و ما سەرویا دیژی مەسەلە جارنا میراس دمێنێ ئەمێ بێژن میراس باوێ یەتیمە ئەم بێژن وەفات کریە جارنا کالکێ وا هەیە ساغا پشترە مخابن دجیڤاکەمە دەژی درابن مینادنە یەتیمی یعنی بۆکو باوێوی نینە درێک ناکەوێ ناو میراسێدا ئەو برایەوی دی وی ناکە پێشیاوا دگرن ینی درابووێ میراسی حەقی وا نادنەوە ینی دگەل و فقهی دەژی تشنەولا ئەمە گەرەک یان بوو وەسیەت باوێ وا هەیە نەمری حەق بدێەوە یان ژی ئەو ژی وەکەکو باوێ وا ساخ مەسەلە وەکەکو باوێ وا ساخ وەرێ قەبولکردن ینی تێنە مەغدورکردن دوێدا ینی حەقەتەن gelek cara wilo kalkê wa mesela bêjin wî malî dihêline ji wa zarwê dîre heta hê sax jî carna din wa zarwê dî wa yetîma ihmal dikin yanî divê gerek zanibin ku ew mal heqeten heqê wa jî heye ku yê bê agir evê hinavê wa de duê dünyayê de bê sebebê ku her ne cehennemê yanî post vê jî weke vê jê îlave bikim yani sabî mamoste mala wa ama mamoste تێگۆ و gelek ئیتیم dibin parastina dewletê danê ew ku bin parastinê da bin hewcedariya wan herî girîng çi ye yani em dikarin bêjin wela dewlet wan xwedî dike tu berpirsiyariya me tune na bi rastî berpirsiyarî ne tenê a dewletê yî belê û ne tenê a civakê yî di vê derê de berpirsiyarî hem a dewletê heyî hem a civakê heyî hewcedariya وانێ ئەم بێژن دسازیە دەولەتێ de وەکە cihê yetîma di wan de dimînin hewcedariya wana herî zêde ewlehî evîn aidiyet
هری زیده حوجداری وان جوان هر سه تشتا هیه لورا يعني ليكونين دا خويا كرنكو اوان زاروكي كو نوا مالباتي دبه او زاروك اولهياوي daha zedeyi evinavi daha zedeyi درونیاوی daha baş. درونیاوی psikolojiyavi zaroki daha başı o embejin serkeftinavi de perverdeyavi de serkeftinavi zaroki ji şuan zaroki ku embejin de saziyen devlet edeyi daha zedetir. Yani ev ji de baraki لسر civaki. بله مام. بخصوص ام بيجن ايكو مرفانتيا وان بيرهبه دجيانا باوي خوده دجيانا ديا خوده مسا الناس كريه زان مرفي وان او مرف چاغي دچه ام بيجن خانه سيفيا جي سيفيا پر كيفا وان سيفيا لويدريتي هم است بالطيباتي ججنا دا دچن سري لوان درادخن. بله يعني جي روجين طيبات دا دچن سري لوان درادخن ومرف دينا خده حقيقة خده جي كيف عن جل خوشت به. بله لبالي يعني سالي جاره که آن دجاره زیده نشن ججنا دا وجب طيباتي چن مرف وی چاوا ماینده بکه يعني دائما جواك راوره. براستی جبونا في امبيجن في هوشمندي بجواكي رتشي ببه لازم جبونا فيها هناك بروجه ورا تشيكرن. بله. يعني افان بروجاجي تباور بك دبستاني ده حتى ام بيجن ندبستانا اول كو هاد بني ودا زاروكي 4 سالي حتى 6 سالي يكو بيش دبستان انا اوكل بيش دبستان كراش يا دسبيكه د كراش ده د بيش دبستاني ده فان بروجا ورا دست فكرن ام بيجن دوي سنفه ده دوي دبستاني ده چند حب سیوی هنه وره تثبیت کرن و اوان زاروکه که ام ببیجن مالبات اوان جی جوی تشتیر مساعد براتی اوان وره چه کرن یعنی هر زاروکی قارب بسرکی بلند و بدلک جوش بیج براکی منه اتیم هیه بیج اتیم کی من هیه اویا حقیقتا yani sen tendürüstiye vana psikolojik ji bandora ki gelek mezin çeydi be. Yani ema xo malbati em bejin yeki ko tekliya me per heye kavar heye roke zarok bavi rahmet kire diyavi sağa. Wan gazi nan dikin dve dere de غلامي واب زاروك ما بتشوف عمر برينغا غوتي روجبونا من اگرهن روجبونا من پیروز بکن جر هنکی پاستا ماستا چیکرنه الگورا او خو زاروکا تشمشنه حاضر کرنه کوشکی چیکرنه او کرنه اف زینب جیتی زینب که اتیمه تی وقت اوه دبینه و دگری زاروک وی آماده دبینه اره وی آماده دبینه دبی ای من دبی باوی من تونه یه کس جبانا من وی تشتی ناکه خدا زانه از هاتم زاروک اجمرگو از پر پی متأثر بوم گل کید بن وی باندور دمام مش زارو قرگو بنی قلم بقلم تا گرونتی گرتیه تا چش کره خور کریه عین سی تهرش زینبی ربکی تهر مالاوان تا چه تی بستینه تی آماده بکر روشبونا وی کی جان روشه تی او بکی تهر وی ده روشبونا وی تی پیروز بکر یعنی جیانا مرف ده تیم هبه از دوی باوریه دمه جیانا مرف ده حضور هیه yani evaki manevi evdidin mera aslında yani zedetiri havcedariya etima civak havcedari etimaya civak havcedari duayı etimaya çünkü Xuda ev etim be etimtiye imtihan dike u meji bi etimi imtihan dike inşallah lazime merv daxwaz be ju duayı wan etimare ولازم مرف خود دور بده جنفری وان اتیما یا چاقی کو پروژه و نیم بیجن دبستانه ده پیش دبستانه ده وان پروژه چه ببه او هشمندی جی دناوا جواکی ده چه دبه او بلین شروعی ماینده دبینه دی چه دبه ماینده دبینه او زاروک هیجا جی زاروکتیا خود فهم دکه بکا اتیمتی چیه ام بیجن که ام جی مثلا
çağı zarok ten ku meriv mesela meriv para dide zaroka zarokê xwe meriv perê biçûk dide êtî meriv perê mezin dide dibê baba te çima war kir ela viya bavî tune ye qedr û qîmetê wî heye ew jî fehm dike ku ka êtîm çi ye êtîmtî çi ye yani yek jê jî em bêje projekî din tekekesî di perwerdiyê de di perwerdiyê de tekekesîkî çê bibe ji bona van êtîmê em bêjin di saziyên dewletê de ew ji bo pêşxistina perwerdeyiya wan çiko me berê jî got zarokê ku ne yani li hawirdorê wî malbat tune be û wê germahiya malbatê nebîne nedîtibe ew zarok bi rastî serkeftina wî di perwerdeyiya wîya dibistanê de kêm e zeîf e evî tiştî jî meriv jê re çêke ez bawerim bi vî şeklî yani civak jî baş be êtîm jî baş bibe bêhtir jî wê civak baş bibe mamosta sohbet gelek xweş mixabin du sê deqê me maye û gotinê wê dawî jî em bigirin mamoste pêşniyarê wê dawî nav du sê deqa da kerem kir mamoste rastî Ahmet Hoca mesela ku zarok didî nav ailê de nav ailekê de bê wî tişta hem psikolojik hem ahlaki hem maddi yani huzurê dibîne bêhtir yani bêhtir tê xweşik tê terbiye kirin ji bo vê Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jî gotiye mala ku herî bi xêr ew mala ku yetîmek tê de bê û xweşik li wî werê meyzandin terbiya wî mala ku herî şer jî yan ne baş ew mala herî ne baş ya ku dîsa yetîmek tê de bê û ne baş li wî yetîmê werê meyzandin yani yani demek ki di malê de aslında yetim tê terbiye kirin û pêşvebûna wî duî de jî divê xweşik werê lê meyzandin îro heqîqeten divê mesela yetîma de gelek hinek saziyê civakî jî sivîl û ew jî hene gerek mo alîkariya wa bike ev mesuliyeta me ye yani em imtîhana me ye divê em alîkariya wa bikin di her tiştî de yani îro mesela li Mêrdînê me pirsî yek sazî gol Mêrdînê 2641 yek bavî wî wefat kirî bavê wa wefat kirî heye mesela û li va dimeyzên her heyv mesela tiştekî digihêne falan gerek mu bibe alîkar ji var inşallah mamosta saeta wan jî xweş saeta we jî xweş gelek spas dikim bi rastî gelek xweş bi sohbeta we û herekî çû gelek pirsê me jî man mamoste û mala we ava ji ber hatina we ez gelek kêf xweş bûm akademisyen profesör doktor Ahmet Tekin mamoste ez hezar carê û spasiyê xwe pêşkêş dikim ji we re û akademisyen profesör doktor Taha Nas mala we ava û gelek spas û her hebin bi rastî em gelek şanaz bûn bi hatina we gelek şîretên baş me girt ez hêvî derim bînerê me jî van gotinê we van agahiyê baş bi aqilê rojîtiyê tiştê ku zimanê me zîviriye me wan tişta gotiye kêmayîkî me hebe jî bira mamosta rojîtiya we wiha be kanê bê rojîtî hûn ê çi jî mala we ava gelek spasim bi rastî jî û min jarê gelek hesas e ev êtîmbûn we jî gelek agahiyê baş da saeta we teva xweş mala we ava stranbêj esmanû rasî deng û dilê te sax be di her bî jî gelek spas dikim ji te re muzîkjerê me Ali Ekber Ergün Alican Koçer Sayîm Erten mala we ava dest û dilê we sax be hûn her bîjin belê bînên ez mixabin em îro jî hatin dawiya bername xwe sibê dîze heman saetê em ê li gel hev bin heya sibê bînin nav xêr û xweşî bibînin di nav aramî tenduristiyê da bibînin di nav jiyaneke bi kurdî da xatirê we dem baş cane cane le can cane cane le can cane cane can cane cane can cane cane can cane ah le gidiye we le gidiye ah le gidiye we can cane Zekeriya ah le gidiye we le gidiye
berfali çiyawa le gidiye lissersin gaheliyawa can cane Zekeriya belleki berfali çiyawa le gidiye lissersin gaheliyawa can cane Zekeriya le can le can le can cane cane le can le can le can cane cane le can le can le can cane can le can le can le can cane cane can 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 cane cane Avle deşta kişiyava le gidiye Zeko berjer meşiyava can cane Zekeriya Avle deşta veşiyava le gidiye Zeko berjer meşiyava can cane Zekeriya Avle deşta kişiyava le gidiye Zeko berjer meşiyava can cane Zekeriya ah le gidiye wey le gidiye ah le gidiye wey can cane Zekeriya